شنونده نوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هیچ ایرو 15 جوتمه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 اون نوچیان درام روزه پیشکش بکن دسپیک چند سر نوچیان ما HPG 6 gerilayın Azadiya Kurdistan'e bir anîn. Rewşa Tenduristiya Nivîskar û Rojnamavan Hüseyin Aykol girane. Duran Kalkan tevlî televizyona medya haberê bû. 14 welatên din bûn endamên Konseya Mafê Mirovan. دوباره دم باشگودارین هجم دست به برفریان و چین خودکن نوند راگهاندون و چپمنیا HPG شهادتین تکوشین آزادی کردستان ببیر آنی و گود ناوی خوال دیروک آزادی یا گلمه نویساند. نوند راگهاندون و چپمنیا HPG بداخیانیه که 6 گریلای آزادی کردستان ببیرانین نوند تکرداری شهادت گریلایان اف آگاهیدان ده سردمه که ولی که تکوشینامه آزادی لدیج ارتش ترکادا گرکر گهشتا ساهری بلند و لهنگان دستان نویسین هفرین ممردان جودی آزاد سبری ماسیر و ریزان 16 و 19 هزیران 2023 لهرم پاراستن ین مدیای دیرش اندشمنده شهید بون به نرخین لتکوشینامه آزادی زیده کرن ناوی خواه لدیروک آزادی یا گل من نویساندن ام هفرین خواه به حرمت و منت ببیرتینن ناونده اوها خالا شهیدان کرد هفری ممردان ایش روجلات کردستان به درستی صافی و خوابخشی خواه بر خدا چی نازاد و بو ملیتانه کی پیشنگ گلمه تواهی ارکین خواه به آوایی کی سربلندی به جیانین وکه شوبتار شهید سیمکو سرلدان نوری یکتا و ریزان جاویدان بو نامزد کی فرمانداری و تمی پیشنگی جمره بکه هفری موجودی جی به دلسوزی که مزن کتا تکوشین آزادیه جبو نرخین به هزاران شهیدان مزنتر بکه بو خودی هولدان به جان بخشی و کسه تخوی زلال ده دل توایی هفرین خوده جیه کرد اوی به مشاله که تجاری و نمره و تمیر ریام رونی بکه هفری آزاد به باوری و خوبخشیه که تام بر خدا تکوشینه به کسایه تخوی ویرک کتکار و خوبخش بو شورشکره کی ولی که تکوشینا ما خورتر دکر به هر سخوی لدیش داگرکری ناوی خواه لدیرو کامه یا تکوشینه نویسی هفری مصبری کوبانه بو خودی تکوشینه که بناو ورا گریلاتیه به خوبخشی و درستی بشتاری تکوشینه بو و ده میلیتانیا اپویده بسرکت زاروک هجای گل می عرب و شورشگر انترناسیونالیست هفره ماسورو جی جکیلیا بوی گریلا حتی شهادت اخواه بو خودی مش و بشتاریه که بینافبر تکوشینا لروژاوا کری لهرم پاراستن ین مدیای مزن کرد به تکوشین اخواه بو پرک لنافبر گلان و خودی و آرمانجه بو دار راستی ربرا پو لتوایی گلن جهانه بده بهیستن هفره من ریزان ای به ولات پاریزیا کفنار آبوتان مزن بویی جبو پاراستنا نرخین آزادی ین گل ما جبوتان حتا شنگاله جشنگاله حتا چی این آزاد بو خودی تکوشینه که به امان لهر دوره وظیفه این خواه ین میلیتانیا آپوی بچی آنین و بو گریلای کی سرکتی یمیناک ده سری ده مالبات نوان این هجا امجه تواهی ولات پاریزن کرد و عرب رسر سقید خوازن ناسنامه این شیدان وحانه کریم غزایی به ناسناف مردان تولهلدان ناوی دایی که اسمر ناوی باف خدر لخویش دایک بویه ده 16 هزیران 2023 ده لحرم پاراستن ین مدیا شهید بو بارش کاپلان به ناسناف جودی یلماز ناوی دایی که زاهیده ناوی باف نیازی لهر زرومش دایک بویه 16 هزیران 2023 لحرم پاراستن ین مدیا شهید بو باسل کندی بناسناف آزاد قندیل ناوی دایی که فهیمه ناوی باف فرید لعفرینش دایک بویه ده 16 هزیران 2023 لحرم پاراستن ین مدیا شهید بو دیار شیخ بها بناسناف سبری کوبانه ناوی دایی که امینه ناوی باف انور لکوبانش دایک بویه و ده 16 هزیران 2023 لحرم پاراستن ین مدیا شهید بو حسن احمد عبدالله بناسناف ماسیرو درک ناوی دایی که ساعت ناوی باف احمد لدره زورش دایک بویه و ده 19 هزیران 2023 لحرم پاراستن ین مدیا شهید بو جنگیز سواجی
بناسناف رزان سردم ناو دایک عایشه ناو باف حالیل لسردش دایک بویه او ده 19 هزیران 2023 لهرم پاراستنه ین مدیا شهید بو. Carekeden xuyinçu sermeji Hüseyin Aykol Nivizkar Rojnamavan Hüseyin Aykol kul malaxoyala Ankara du evari xuyinçu sermejivi rakira nexweşxane u ameliyat kirin. Pişti ameliyata Hüseyin Aykol birim beşa lezgin a nexweşxane atraganuk ve sibehe cara duyemin xuyinçuya sermejivi doktoran agahi li ser rewşa tendürüsiye Aykol'dan u gotin hin zelal nebuye ku peyvisti be ameliyateke nu heye yanna. Doktoran diyar kir ku rewşa Hüseyin Aykol gelek ciddiye. Duran kalkan Guddesilat tarihi devci siyaseta imhakirina Kurdan bernedaya. اندام اکادمی زانستین جواکی عبدالله Öcalan Duran kalkan de berdawama nirxandinê xwe de got em de 27 salvegera komploya nehê cotme 1998 de gelê me bi çalakiyên xurt komplo şermezar kir. Ez şehîdên leheng yên ku bi duruşmeya hûn nikarin roja me tarî bikin canê xwe feda kirin bi bîr tînim û gelê me yên ku de çalakiyên şermezarkirina komployê de cih kirtine silav dikim. Duran kalkan komplo şivan de şerê yekemîniyê cîhanê û got xwestin rêbertî tevger û gerîla tune bikin û mîna şerê cîhanê yê yekemîn gelê Kurd cardin bê statû bihêlin. Yên ku ev komplopêkanîn randxurên vî şerî ne û li ser xirkirina gelê Kurd kilît bûne. Piştî ku pekekê dawî li stratejiya tekoşîna çekdarî anî û tevlî pêvajoya aştî û civaka demokratîk bû, hêzên komploger û randxur kirin qêrîn û hawar. Em dubare dibêjin, devê komplo û armanca komplogeran başwere fêm kirin. Duran kalkan balkişan ser şerê Xezayê û got, ji bo dawîkirina şerê li Xezayê û çareseriyê bi beşdariya 20 serok dewletan li Misrê bajarê Şarm el Şeyx civîn hate li darxistin. Balkêşe kesên ku şer dixwastin bûne ferîştehên aştiyê. Di encama şerê 2 salan de bi 10,000 Filîstînî hatin kuştin. Li rojlata navîn wêraniyek pir alî çêbû. Li lîderên ku şerdane dest pê kirin weka aştîxwaz derketin holê. Ew lîderên ku xwe weke ferîştehan didin xuya kirin di xirkirina gelê Kurd de di wêrankirina 8 bajar û 4,000 gundan de di kuştina bi 10,000 Kurdan de dengê xwe dernexistin. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan jî ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk gotinek vekirî negotiye çû Şarm el Şeyx û tevlî lîstika aştiyê bû. Ji berdêla ku Erdoğan li Şarm el Şeyx li aştiyê bigere, bila li welatê xwe li Bakurê Kurdistanê aştiyê bigere. Divê kes bi aqilê Kurdan nekene. Gelê Kurd û tevgera me van rastiyan dibînin. Divê her kes pêvajoya aştî û civaka demokratîk rast fêm bike û li gorî van gavan bavêje. 6 milyon Kurd ne tenê di nava sînorên Tirkiyê de ne, di navenda rojlata navîn de ne û hêzeke stratejîk in. Kurdan gotina xwe gotiye, divê desthilatarî û dewleta Tirkiye jî demildest gavên şêmber bavêjin. Azadiya rêber Apo şertê nebe nabe ye û divê ciwanên Kurd bi tekoşîna xwe bandorê li civaka Tirkiye bikin. Büroya Hukaya Set Salih hakaretên vekilên İYİ Partiye yên li meclisê li rêbera pokirîn weke namerdî û terorîstiyê penase kir. Büroya Hukaya Set Salih daxuyaniyek weşand û got gotina qirêj ên ku provokatöreke duh li meclîsa Tirkiyeyê bilev kir em weke dewama qirêjiyekî ji kampanya û êrişê dibînin ku rojên dawî di şexsê Birêz Öcalan û siyasetmedarên Dem Partiyê de li dijî pêvajoya aştî û civaka demokratîk tê kirin. Daxuyanî bi vî rengî dewam dike. Namerdî ew nêzîkatiye ku ji bo berjewendiyên şexsî û siyasî hewl dide aştiyê têk bibe ku bi dehan salin ew welêt bi hesreta vê hewldana aştiyê ye. Terorîstî sorkirina şer e ku bi kuretiya serweriya nijadperest hewl dide
حتی ده پیشیا کردان حقارت بکه و جیانا به هفره یا کرد و ترکان تک ببه یین کو خوش وی خوینه خودی دیکن نونره وی خواسته که نکو تیمی دخوازن اولی تناوا شرده به خو بخواه تنبگه او نه نونره وی خاکینه بلا دیل گل مرحت به پارزوانی آشتی و اراده و دوی آستا و نرخ سیاسی ده کو پرووکاتور و پرووکاسیون بوی رنگی نکارن و گماری بکن لنبری خوین میجان آشتی خوشک و براتی و بسر بکوه د کومخابات تکوشنا جبو کردی ده گرینگی استاتویا فرمیا کردی هات دست شانکرین کومخابات کل سالونا دعوت یا چراخانه یا لنافچاریا آرموش دست بکر و دروژان دوام بکه اندام کمیته آماده کار کومخابات هوال دلبهار ده دست بکر جبینه ده آخوی و آنیزمان کو اوی چالاکی دیاری ری براپو و شیدن تفگیر آزادی کردستان دیکن هوال دلبهار گوتنا زمان جبو نتوی که جاب اونام بهتر گرینگی یا ری براپو bir xist dest şankir ku zamanı dahi ki jibu peşketin acıvage bingehine. Heval dilbihar giringiya statüya fermi ya jibu kurdi dest şankir u gud emzanın ku hatta statüya kurdi neyi naskerin hatta ku be kurdi perverde ha zamanı dahi ki ne dayin ne ayşti pekte ne jarami. Jiberveji kurdi jibu me xeta sore. Heval dilbihar ragahand ku arman ji komxabat avakerna mekanizma u statüyen mayinde jibu kurdiye u gud امن حال پیشبری کردی به پوزیشن رخنگیری ندانم. اگر ایرو لهر قادا جیان پولیتیکین اسیمیلاسیون هبن دورد پارا مجیه. اف کومخاباتا مجی جبروی که دست بکه. دیگه به وی کاری و استراتژی و کاری تکیلداری کردی بینه دست شانکرن. درونشنا دست بکه یا کومخابات دست سازین جداین زمان پیشکشی کرن برنامه و پیشکشیا 4 کمیتهان دوام بکه. جوان آمده کاریان مشید کن پلاتفورما جوانین ولات پاریس راگهاند کو اوید حجده جوتمه دل آمد و بورسه بدروشمه بره بره آزادی ره بر بجیان آزاد به مشکل دار بخن اندامن مجلس جوانان آدم پارتیا وانه آدم یلماز دیار کرد کو مشال آمده و پشت نیورو لسر پرا علی پنار یا نافچه ریزان دست ببکه و حتی برجا بن و سن آنافچه سوری بدومه پشت دا خویانی و حتی سبه نوبت آزادی وری کردن آدم یلماز دیار کرد کو جوان تو جاران کمپلوی جبیر ناکن و گود اف کمپلو تنه لدیجی کسکنی لدیجی اراده هیوی و پشرو جنگلی کرده دوه هر کرد آزادی خواست و دموکرات لدیجی ذهنیتا کمپلوگر تکوشینه بکه و حساب بپرسه یلماز دازانی کو جوان هم لآمده و هم لبورسایه و ده هر گاوه ده ببندنگ گلی کرد و گود گلی کرد آزادی ری برا پودو خوازه زمان میه دایی که بشا هری بنگین یا ناسنامه میه گلی کرد پروردهی فرمی یا زمان خود اصرار دیکه اندام میسا جوانان آدم پارتی وانه هاشم کتلوگ جیبانک لتولی بونا مشه حجده جوتمه کرو گود اما حتی که ریبرا پو آزاد به بل کولانان بن حتی که دولت گاوان باویجه ام بانک بکن و تکوشینه بکن اندام میسا جوانان آدم پارتی آمده جلال özerji giringa beştar buna ani zaman u gud banga ریبرا پو خطانه توی دموکراتیک و هیویا گل یا جبو آزادی خورتر کریه دبه herkes تل و بانگه او و داخوازی ببن اگر بحث آشتی و براتی دیکن دبه زمان خو بگو هرینن و دمل دست ریبرا پو آزاد بکن شینی سویدایی پشکریه قصده کرن شینی سویدایی دما چالاکیک لقادا کراما یا جبو پشکریه برخودانا تاخی شیخ مخصور اشرفیه لدیجی ایریشن هزند سلاتاری دم کی آخوی شینی ایریشن لسر قصده لباکروشات سوریه شرمزار کرن و سلاوین خویج قصده رشاندن اندزیار بسام لقتینی وحد بیجه قصده هیزک رخستن کریه خودی باوریا پاراستنه او هیزن دلسوزن و جبو پاراسنا گلان تکوشینه دکم خلق سویدایی رزش قصده ردگره قصده هر دم آماده اکو گل باکو روشات سوریه بپاریزه لیس حسن جید بیجه قصده هیزکنه تویه جبرکو او پیکات سوریه جور به جور دناو خود دحوین و گلان دپاریزن
Eid Ebu Turabi jî dibêje qeseda Xwedî ezmûneke leşkeriya berfireh e. Em li hemberî wan bi rêz tev digerin. Bi taybet fermandara giştiya qeseda Masum Abdû miroveke zana jîr û jêhatiye. Boykot ne çareseriye pêwîst e nûnerên me li Parlamento Iraqê hevin. Roja 11 Mijara 2025 wê hilbijartina Parlamento Iraqê û Herêma Kurdistanê were pêkanîn. Aliyên siyasî jî dest bi propagandaya hilbijartinê kirin. Welatiyên Helepçê jî derbarê hilbijartinê û egera guhertinên piştî hilbijartinê de ji ajansan feraxivîn. Enver Mustafa dibêje li tevaya cîhanê hilbijartin proseyeke demokrasiyê kesê ku diçe ser sunduqan azad e dengê xwe bide kîjan namzet û partiye. Boykotkirina hilbijartinê ne çareseriye divê welatî dengê xwe bikarbînin. Goran Qedir jî daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Hilbijartin mijareke çarênûsê ye. Pêwîst e roja hilbijartinê em bi cil û bergên xwe yên Kurdî biçin ser sunduqan û dengê xwe bidin. Dengê xwe bidin da ku em bibin xwedî statû. Goran Qedir van tişan dibêje. Hêvî darin ev pirsgirêk û qeyran welatiyan ji hilbijartinê sar neke. Bila herên ser sunduqan û dengê xwe bidin. Ji ber ku hilbijartin bingeha guhertinan e û eger em sîstema heyî bi dengê xwe biguherînin wê çareserî jî were. Müslüm Rayûş jî da zanin ku çûna ser sunduqan ji boykotkirinê her tim baştir e û got boykot ne çareseriyê tê wateya parastina statûkoya heyî tê wateya berdewama krîzan. Pêwîst e welatî dengê xwe bidin van kesên ku rastî bêjin û xew rastî bêjin gelan. Hatta ku dagirkeriya Tirk û çêtên wê dernekevin em venagerin. Koçberên ji bajarê Girêsîpî yên di kampa koçberan a li Bakurê Reqê dimînin diyarkerin ku ji ber dagirkeriya dewleta Tirk û çêtên wê ew nikarin vegerin warên xwe. Emîne Elqasîm têkildarê mijarê dibêje xewna vegera li ser mal û milkên xwe tucarî ji hişê me derneketiye. Ji 6 salan ve dema em bi darê zorê hatine koçberkirin û heta niha ev hêviya me ye. Daxuyaniya fermandarê qesedê em rehet kirin. Lêbeyî derketina dewleta Tirka dagirker û çêtên wê em tucarî venagerin. Koçberê bi navê Kamil Osman jî ertiştîne ziman. Daxuyaniyên dawîn ên fermandarê Masum Abdî û peyama dehê adarê hêviya me yên vegere zindî kiriye. Lê bi hebûna dewleta Tirk û çêtên wê ya li ser xaka me ne mümkün e vegera me pêk were. Jina bi navê Cewher El İsa jî derbarê mijarê de dibêje bi hebûna dewleta Tirk û çêtên wê çawa em ê bikarin bi ewlehiya xwe zarokên xwe bawer bin. Heta dewleta Tirka dagirker û çêtên wê li vir bin em tucarî venagerin. Heke derkevin em ê vegerin warên xwe. Ev jî xwesteka me ye. Li kampa Girêsîpî ya di 23 mijara 2019 de hatiye vekirin 7000 koçberin bi darê zorê hatine koçberkirin hene û dire rewşeke zehmet de dijîn. Desthilatdariya Demkiya Sûriye 6 caran agirî best bin pêkir Wezîrê Parasteyê Desthilatdariya Demkiya Sûriye di heftê mijdarê de ragihand ku di navbera wan û qesêdê de biryara agirîbestê û rawestandina çalakiyên leşkerî hat imzêkirin. Lê di hefteyekê de 6 caran êrîş dikin û agirîbest bin pê dikin. Ajansa Anha Krokiya bin pêkirina agirîbestê derxist û got nehê mijdarê de komên girêdayî Desthilatdariya Şamê li girê Siriya, Tel û derdora bendava tişne bi çekên giran toparan kir. Li Dêra Zorê êrişî noxteyên çekdaran qesîdê kir û şervanekî qesîdê şehîd bû 7 şervan birîndar bûn. Hêzên Desthilatdarê Demkiya Şamê 3 bendên kontrola bi ketina taxên Şêx Mesûd Eşrefiyê dagir
kirin. De heman demede taxa Eşrefiye u Şeyh Mexsud jî toparan kirin. Hêzên Şamê li derdora çariyana Elcendur û Herema Mealmî û li derdora taxa Şeyh Mexsud jî noxteyeke nû çêkirine. Di sêzdehê mijdarê de jî xwestin bikevin gundewarê bendava tişrine hêzên Qesê de hewdana wan têk bir. اندام انجمن گشتیا باغدای هات کشتن لگوری مدی عراقی دان سهاره اندام انجمن پاریزگاه باغدای کود همان دمده جبو البجارتنا پارلمانتو عراق نامزد جی لهرما تارمیا یا باکوری باغدای هات کشتن هات گوتن کو دواسه تا سفا مشهدانی بمبه که کو بره هات بو بجیگیرن تقیه و جیانا خوش دستایه سفا مشهدانی نامزد هجمار 26 یا لسر لیسته هفپیمانا سرور کو گریدا هفپیمانا سونیانه او سرکاتیا و خامس خنچر دکه هیجای گوتنه بریاره دیازده مجداره ده هلبجارتنا پارلمانتو عراقی پیک به روسیا 59 درونین اوکراینی خستن خواره وزارت پاراستنه روسیه روژا چهارشنبه به راگهاند کو هیزن پاراستنه هوایی روسیه ده شبکه حتی 59 درونین اوکراینی خستن خواره دادا خویانی که جدا ده ایرو وزارت گوت کو هیزن روسیه نها یکینی لشکریین اوکراینی لباجاره که درون وانکا لپارزگاه دونسک دور پیچ کرنه 14 وڵاتێندن بوون ئەندامên Konsêya Mafê Mirovan. Misir û Iraq jî di nav de civaka giştiya neteweyên yekbûyî 14 welat ji bo endamtiya Konsêya Mafê Mirovan hilbijartine. Welatên hatine hilbijartin de di nava 3 salan a ku ji çiliya 2026 de weke endamê Konsêyê bixebitin. Konsêya Mafê Mirovan a nav neteweyî ji 47 welatan pêk de berpirsê parastina Mafê Mirovan li hemû welatên cîhanê ye. 14 welatên din hatine hilbijartin evin. Di Koma Afrikayê de 4 welat ji bo 4 kursiyan hatine hilbijartin Angola 179 kursî, Mısır 173 kursî, Mauritius 181 û Afrikaya Başûr 178 kursîne. Welatên Asya Pasifik 4 kursî, Hindistan 177, Iraq 175, Pakistan 178 û Vietnam 180 hîn. Welatên Amerîkaya Latin û Karayîbê 2 kursî, Şili 173 kursî û Ekvator 171 kursî. Welatên Avrupaya Rojava û welatên din 2 kursî, İtalya 179 û Keyaniya yekbûyî 161. Welatên Avrupaya Navîn û Rojhilat 2 kursî, Estonya 171 û Slovanya 176. Konsêya Mafê Mirovan xwediyê rêyeyane ku dirêjeya salê de li ser hemû pirsgirêk û rewşên Mafê Mirovan ên ku hewciyê baldariyê wê ne nîqaş bike û civînên xwe li navenda netewên yekbûyî li Cînevê li dar dixe. Civaka giştiya netewên yekbûyî ku 193 welatan pêk tê endamên Konsêya Mafê Mirovan hilbijêre û tevkariya welatên namzet di pêşvebirin û parastina Mafê Mirovan de her wa soz û با پندبونên wan ên dilxwaz di vî warî de di ber çavan re dikire. Endamtiya Konsêya li ser bingeha dabêjkirina erdnigarî û hejmara kursiyan bi vî rengî ye. Welatên Afrikayê 13 kursî, welatên Asyayê 13 kursî, welatên Amerîkaya Latin û Karayîbê 8 kursî, welatên Avrupaya Rojava û welatên din 7 kursî, welatên Avrupaya Rojhilat 6 kursî. Endamê Konsêyê ji bo 3 salan xizmetê dikin û piştî 2 salan li peyhev ne mafdarin ku tavilê jinû ve werin hilbijartin. Trump got li Gazayê qonaxa duyemîn a agirvestê dest pê dike. Serokê Devletên Yekbûyên Amerîkayê
Donald Trump لسر حساب خوی مدیا دیجیتال تکیلدار آگربست دنابرا اسرائیل و حماس داخویانی دا دونالد ترامپ bir kız ku حماس 20 dilgirti serbest berdaya ugut 20 dilgirti ve geriyan u rewşawan pir başe pirskirek mezin ji hole rabu lebele heş kareme xlas nebuye dilen ku jiyana xwe ji destane wekî ku sos hat budayî nehatine teslim kirin Hamasê di sêzeyê cotmeyê de piştî berdana 20 dilen İsraîlê ji 28 dilen ku jiyana xwe ji dest dabûn jê 4 biriya xeça sor teslîmî İsraîlê kiribû Hamasê daxuyand ku dê di 14 cotmeyê de cenazeyê 4 dilên din teslîmî İsraîlê bike berdevke komîteya xeça sora navnetewî İsraîlê Hristin Kardon di daxuyaniya xwe de diyar kir ku cenazeyên ku divê teslîmî İsraîlê bêne kirin dibin kavilên Xezayê de mane lewma teslîmkirina wan zehmet e û teslîmkirina wan demê dixwaze. Belê gotan jemen çenî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.